Mona iban pachoyong nan radio program mepit usun ran amoy men uyay sa karatang kay buni wow pona rekson pombeyu wan ki isanan gan ko nananek legend nan ye ko oton saplima moy unsa wan ki kayong gabna karayang gabna speaker o yang amusyon ko kasanitkan Chief Justice o yang amusyon ko bungkan kars usunan kan kapese irakay nan kampan public safety ap menen epit police blotter imenen sansan mon autaban police blotter eban kacawan iray na kan me pacapaconan police blotter resocho wewe me iray pacawan tipatar ap iray na arrested ki pwegi kosenetakan me iray pacawan kocena Riet iray na kan me pacawan arrested sang nan sobungin June pacoto June pacoto len June Isaac lima ni June Cheryl Frederick arrested ki kawanabak ni June Joseph Amor arrested ki asalem battery with dangerous weapon the pay ni tatawang kitupso kabar ni June Riau Harold Raymond arrested ki kawanabak ni June Riau Joseph Amor arrested ki asalem battery with dangerous weapon Tepe ni tatawang kitupso kabar ni June Riau regulansi arrested ki careless driving te sugaw chinchanga ko nasa kawanan ng webagon Bil June Riau Kevin Alexander arrested ki careless driving tepe changa ki sugaw chinchanga ki stosa kawanan ng webagon ni June Silu Permin Rangamangasaw arrested ki asalem battery o disorderly conduct the kawanabak ni June tayo Mike Piliman arrested ki kawanabak kang sa kaupanan ng sompar o kolokol marijuana ni June tayo Tony Agustin arrested ki careless driving the sugaw chin sa kawanan sa kawanan ng webagon ni June limao Erickson Bermanus arrested ki warrant of arrest PTC 584-20 ni June limao Bernita Aini arrested ki careless driving tabi sukaw chin changagit waranan sa kawanan ng webagon Bil June limao Francisco Rex Edwin arrested ki reckless driving June 10, Jason Filton arrested ki Changaki waranan sap ni Mipan ni Chobin sa kaway o Bil sukaw chi ni Anso me pacawan Changaki waranan sap kawan elenway bagon ni Bil June 1, Tasiano Pillman arrested ki appearance te Jungana sakaw pasawasa silipon na ng webagon June isu Asento Ioannis arrested ki open ken te Jungana sakaw me pacawan katar po na ng webagon Bil ni June isu akri pasokan arrested ki kawanabak Bil June isu June kilometer arrested ki kawanabak Bil June isu McAllister family arrested ki kawanabak Bil June isu JP Paul arrested ki kawanabak o Jungana bil sakaway panan sompat June isu Solbis Saik arrested ki kawanabak
Ni June 12, Chanini by arrested ki kolokol marijuana te patuk. Ni June 8, New Year Rosario arrested ki careless driving. Te pilsu kautin changa koran nan sap ko nele moy bagon. Ni June 8, Robert Lason been arrested ki careless driving. O soche driver license, the soche jungle driver license. Rwanda Tolosa arrested ki careless driving. The Bisu Kauchin Changa Koran Sap Konan in Webogong. Ni June Asak Payu Yakupus Wallens arrested ki Chungale Sagawai o Changaki Koran Sap Konan in Webogong. Ni June Asak Payu Johnny Santos arrested ki Sakawanwai o Wasawasis Sili Ton Ellen Webogong. June Asak Payu Leroy Mike arrested ki Sakawanwai o Wasawasasili Ton Ellen Webogong. June Asak Limau Sion Estapio arrested ki Kawanabok o Chungale Sakawanwai Panangin Somba. Ni June Asak Limau Meryl Yoma arrested ki Chungale Sakawanwai ni Chungale Sakawanwai ang Pilchanga Koran Sap Ko na Webogong o Pilchangale Sakawanwai ni Pachopan Somparan Chungale Sakawanwai. June Asak Limau Sydney Nanpe Pil arrested ki Chungale Sakawanwai Panangin Sompar. June Asak Limau Paige Chano Pil arrested ki Chungale Sakawanwai Panangin Sompar. June Asak Limau Iwit Moya arrested ki Chungale Sakawanwai Panangin Sompar. June Asak Limau Fred arrested ki Sakawanwai o Wasawasisili Ton Ellen Webogong. June Asak Limau Erickson Abraham arrested ki Kawanapok. Irailakan arrested dan sombongin June ye arrested dan sombongin June dan Paret riyagit risa. Inian soche imentola o bacawan kapese irepe makonang mu John Way yang bilgak mangi. John Way yang gak mangi me substation riyaw nan way meteleni mo wen kichi an soch wiya tatok o John Wayne metelini mo kichi ma mi me coach me irai anane o me pit complain the song kan chorus a irai kak akar substation riyawat paran sawas pa karan wang nan way riyawat. Ibil kan kabesa yang way me chorus an mangi me mopit lawaton stosa nan way pompe ainin chochosang mukit long ton armas nan wewach. Ye makarata paliwach palien public safety te bakun kolokol so sa onapa ko malini win pompe paki iraila kan makin changa kuran nan sapto nan moy pakan iraila nan siyo won ka koros iraila kana yang oratabano leyong kapal. Mie Tupso kay karasabe police clearance magananan palien public safety imanen sansanen John Webogong me tupso catch te tarabowach mimi ni chana Asak Limau. Nianso makumpil pa nguya sa kung driver license. Morin sombar sinu karos anan yang kawalya ka driver license watch. Iraya kan macungalan ti permit the driving permit abananane emen armas mamiye chungal driver license me pacho luma kuengkap kan changabi waran nansa ni yaralap irap kach me men sakara kuway kuengkap sansan me program ng BEO basta pacho yung dale o pagkakanangan NV6AH
Niat dan wing koros saban kan pacoto pacowan ta irakan bakonan John Wayne man. Irakan me paco ansewatch me orlap anan program member yau ikamelele me sound coco me konan John Wayne mangi pan sansan. Imento laco uya cungal kabang kalangan no paki John Wayne angkacin kubraikich o sawasaiki tanto tapoch. Pasisipap kalabong kita tapoch nintuan at wiya sumpinin armas malawlaw. Sa mga may sawas, aninin sawaseta kaluwas, pagkak abali tatapos ni Sarama. O iman kami na yung John Wayne magmain mauya pulis kayo. Akiskan may patpacho na nobis sa panuya wankak koros pasengkak. Angkak sawasanan ang pumpi may patpacholong may pit paluwas. Ay image may wilang kiti kampan apa ni onabago malaylay sa karatuway ranch. Kalangan gugur parusian RR at Program.